Hey All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sang ralte Chief Minister Puzoram Thangan shipui dau tura sarkar leipui changa kongsang sanga puina Mizoramin adona wangin Prime Minister Narendra Modi ne na lom thu soi Sarkar ram manna angin tunkar chauhian Thenom State Manipur Meghalaya le Tripura Mizo tangkhang te ho theina turin malak ani don Lifeline udan nuaya COVID-19 enkol na man ro cha sang tan jaruk samriat chuang ramchung hun sang thon anito Vaikhan Prime Minister Narendra Modi Hobin State sang Chief Minister ten video conference kal tlangin ramchung state le UTIA novel coronavirus shipui leng do na le he shileng awang har sanate te zia tura mala na sang te soi hobani a Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga po he meeting a hian telin Home Minister Pulal Chamlian le Health Minister Dr. Al Thanglian ten an toy o mani Chief Minister chuan he shipui dau tura sarkar lai pui tanga kongsang sanga puina aduna wangin lom thu soya PPE test kit le medical supply dang te apek ba ka puina sum state in amwa wangin lom thu soya mihar sa jok ten e turan tlak chamlo na na thlathum chung a thlona bu fai pek anya wangte niza in hlona sarkar lai puin poisaba nei po rang taka arun sanction wangin lom thu soyani Chief Minister chuan Mizoram mala na sang tar langin COVID fanatan mipui kauthan le pol sang ten phal taka an thokhom thu soya tlom ngai pol te le ni puin hlo be sei lawa in petaka mipui him tlan na na an duty thu te soyin he hun khir taka hian in nei tu ten dor le in lo man an ol thu te zora mipui te in thorwana le tho na that thu le midang tan puwa enton tlak ani thu soi Tundin muna Mizorama chon COVID-19 ve dam lo pakhat chau omin thatlam apan chau mek thu soya so ti rol chuan ngai de thamai thei anani ri lo thu Chief Minister chuan soyin ramthen omtele state and ama te hen an ve hi an lo oma wangin Mizoram chula in thla dul mai chi ani lo thu le khautaka border ven him na kalpui mek cho chunjum turati thu soya ram ven him na ha thlak tak mai cho thei top chua paramilitary force ba ka local volunteer ten an kalpui mek thu te Zorami puiten sarkar thu chuate anzom that thule state dangta tana enton tlak ani thu soibok Mizoram mo sang Prime Minister ne na hian Puzoram thanga chuan a thlen boka man roma mo sang tele summa pui state en amamo thu te soin Mizoram chu agriculture in khan economy ni wangin hemikonga phalak atul thu soya COVID-19 in rami pui rasiana le le bar zon na thlenga na sataka angong dan she rengin chumi mil tur chuan disaster relief fund sani somni ni khat in kai shruaina siam ni se ti rotna thlen bok when video conferencing a hian Prime Minister chuan ngayo tur chuan hun rei tak nga alangai arin thu soyin hen na shi hian puya khoi bel ze lo nan mitenin thei to pa invengin ma an lak tana pui mo ani atia tuna red zone orange zone le green zone thenzinga green zone alo tam zela hen green zone di orange zone na a chan mai lo nan state in malak atulani atia Chief Minister the chu sikle sign thlak in a kentel na dang te po ngai to tel turin acha ani When meeting a Chief Secretary Pulan Moy Chuango, Director General of Police SBK Singh, Health Secretary Puechal Eng Moyale Home Secretary Pidal Biak Sangite po Antilani Shileng wanga in car clip sunga kun thok tu ten an thlai tharle thei an shal chuana turle mi puin e tur an nei thei nana sarkar in din vegetables and fruit supply chain malang na in march na somni paria ta tanga vo in thleng khan Aizawl ko chunga Mizoram thlai tharle thei phur za somnga pani le state danga tangin phur sari laklu anito heng zinga bokbon le zik hlum te chu mi chum chele tuam hlom ngai te enkol na mun hom sang pakwa ne na athlonin voi som pali pe ka ni to a Aizawl veng sang local level task force LLTF somsari pariatin voi za somni pasari anveng me puite tan thei thlai le chome an lak sak to a hospital veng him tu sipai le sahuan telin au hawa khom na hun som parukin voi somni pakhat chome thlai an la to bok Vegetables and fruits supply chain noya hian theile thlaile na atan cheng noi za sing khatle som pathum man ani to a cheng noi somkwa pali sing thum sani le zakwa somkwa pasari man shal chu ani to Horticulture Department on district sanga division riate subdivision liya te for thlai chi asem chuak nual to a sembel zel turin ma alame kani Sarkar ram man langin tunkar chauhian Thenom State Manipur Meghalaya le Tripura Mizo tangkhang te ho theina turin mala kani don
Hero manakal tlanga Champhai district mi le sa Thenom Marchak state Manipur Meghalaya le Tripura atanga lo ho tur te boipui dan tur chungchang hi voin khan DC pumak al thanliana hobin apisa ngai to ani a pumak al thanliana chuan Thenom state a tangkhang mek te an lo ho ve le a danang taka boipui ani thena turin atu langa malak zel ani thule Champhai district chunga quarantine center a te tulbik mamu angte chu chop chu a pe fel ani thu soya tuna quarantine center a omek te chu an chuak zo tep to a athar lo lut tur te nen anin ban le theidon ani ati COVID-19 bele na konga Champhai district chunga thohom na thatak om chu fak omati thu soyin thok tu zong te chu thale zuala thok ho zel tur le harsana om te in thir thatan zong thin turin acha ani meeting a hian damlo na awangai nen kol tura Thenom state pantu medical case nei ron ho te chu district hospital Champhai isolation ward khunga omna a quarantine hun chung chu dari ni se ti te thanem ngai takaram riveng tu te sel na le himna ngai poimo ni se malaria laka him theina turin ram riak tur ten thosi hlowachia thosalen chau an ken theina tura malak zel ni se an sel na din mun atulanga en dikani theina turin CMO kal tlangin malak ni se ruatui le thli laka ram riveng tu te an him theina turin a the ang to ka malak chun zom zel ni se ti te relani meeting a hian online application manga district pon le state ponawa vela tour mishing le vehicle the registration deal theina online app m covid-19 chu online apps in play store changa download ta lo mer ria tur le mani om huna changa deal na the lu ta atang kai the ang bera mang turi me pui te angen bokani marachalai pol MTP General Headquarters chuan COVID-19 dawna konga ram ria duty wareng te le berabi local task force te sumfa yi dan chan pui MTP's General Headquarters hian shileng dawnan hian thei top chho in Siha district chung ram ria VLTF te po tum ni an tlo chuak to a an malak na hak zo zelin vo in khan wareng te le berabi VLTF te kut tha ti chaknan cheng sin khat ve an thon ti MTP president pupi pi zalenan asoi wareng te VC1 noi VLT FC10 an huam chung ram ria duty nimena an ko ho vek to chu voina chang khan an duty chon zom le to ani MTP headquarters kuta hian COVID-19 dawna atana chanpuina cheng noi som pakhat sing khat Sani le zanga alu to a hei atu langa sem chua me kani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani COVID-19 shipui wangaram pum in kharkhip nei ani lain lifeline udan hnuaya shikai te en kon te dam doi le man ro cha sang tan jaluk sam riat pali chuang ram chung mun sang a thondar ani to a COVID-19 dolet be pui thla me ka civil aviation ministry chuan lifeline udan hnuaya thlona in ram chung kil khor bera po medical bungro a thon thidani AIR correspondent Saidanin medical bungro phurin lifeline udan thlona te borua ka KM noi thum sing sari le sang luk chuang an thlo kwal to a lifeline udan hnuaya hian Air India Alliance Air Indian Air Force le private thonaten medical bongrapoi mo phurna hi an thoka medical man roba ka COVID-19 kai lo enna testing kit te PPE muituam na le kutkorte a hlomin mamona muna pianga rang takin an phur thleng thi dani Khovel ram sanga COVID-19 shipui wanga in kharkhip na thladul chau shetani a Spain a chon hapta rukno awei khatna no pangte pona chhuwa tirin tol chai phal sakani United States a chon governor ten an state chung thewa tu anti angin in kharkhip dan hi an king ko a ten khatin an thladul deu line governor ten khat chuan khau takin an la king ko ani China sarkar media chuan coronavirus mutan na Wuhan khopui damdo in sanga shivei en kolanam to lo ni na soya Wuhan a hian mi sangthum zakwa thalin shipui hi an thi puyani British Prime Minister Boris Johnson a po COVID-19 atanga adam chwale nuwa voina changin apisa kai tan le atumani United States a shipui hluarna New York le Michigan governor ten me thalai hol thleng in kharkhip an buan chun zom lain Georgia Oklahoma le Alaska governor te chuan sumdon na mun then khat in hon tan le an phal saka Montana a chuan limina chang khan biak in khom nei tan le ani hapta sari chu in kharkhip to Italy a chuan thlathar me ni le changin park le lenwa na mun huan te hon tan ani angti anram prime minister in asoya mithi vui in khom nei po phalani don ba ka infiami te po training an chun zom phal sak an ninga khokhata chung ko leina in tlo ton po phalani ang atia shileng in ziam lampan chhauzel ani chuan jun ni khata chang chuan restaurant cafe le salon te hon tan ani ang atibok Germany a chuan dor sang te karkal ta tang khan hon tan alo ni to a Denmark a po zerna ina great nga na thleng hon tan ani le to bok
Chanchinthar ti top na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Shipui Dau Tura Sarkar Lai Pui Changa Kong Sang Sanga Pui Na Mizoramin Adona Wangin Prime Minister Narendra Modi Ne Na Lom Thu Soi Sarkar Rom Man Na Angin Tunkar Chho Hian Thenom State Manipur Meghalaya Le Tripura Mizo Tangkhang Te Ho Thaina Turin Malak Ani Don Lifeline Udan Noya COVID-19 Enkol Na Man Ro Cha Sang Sang Tan Zaruk Samria Chuang Ram Chung Mun Sang Sanga Thon Ani To Chuti Zong Chu Chanchinthar Kan Puan Thei Chu Ani